Tō te ama o he tātou wharere nei te i pomoni re ahuru no fepuare i ora na mai te tātou wharere a te i mai te motumu profof au tā tātou vea. Nā te hupa mawhirar ai nei te ho e whaine ratere marite i iriti te awar a harar hei te tripuna no pape e te pupu nei, toru mahana no te haawai te tata o te rawe te i peu ino i Taravo. Te te amai nei te whiarahu anō te hawhof ai te prau whatur ai te ho e tau aore ia te ho e hoho a pēnin hahoi ia tapihi oan te i mo tau a me ai tiroa e whaan o nei te whauwha amoni ai ta te ture e whahupa mei te hiara i te whenua nei. E hare roa tātou i te pēraromat ei mā te roto te tōmi te whaatere i te whainenere ai te torur au te tataur a Orit Heiti Competition whaanhor au te tupu i te mahana mata mua no māti i mua nei. Tran mei no tātou mō tum profof ano te ievi a e omuar ara toru mahana whaatahia i te tiripuna no te haawai te ho e tāta te mawherei to e wahine ratere marite o hupa te tupu i te matahiti piti tauatini piti ahuru mā piti rei Taravo no te mahana mata mua ua whaaro o hia te tātau te irawe i te iepeu ino e ua tere tino roa mai te ie wahine o te mawherahia nā te whenua marite mai i tō tātou ne whenua no te ie haawara a te meirat mo hapapur ahua tua Jean Tino Rua e o Sophie Gebel. Nā te e uhipa mawhirar a e o mua i te tau haawar a te tiripuna no te mau hararei i te imatiti piti tawatini piti ahuru mā pā. I te av ati te mā piti tawatini piti ahuru mā piti ra, ho e vheine marite o te tere no te teime mā tā muaroa i te whenua nei e o te whaati a i te momuta i Frani no Taravo e ua mawhirahia o ia. Ho e tata o te haruhia e o te parihia i te rawir a i te uhipa i ino. Te uhipa mo i tupu i te ramahana, mautira ua opua te whaine maritera e haere e ori mata e ruto i te wha no Taravo. Ua wharere o ia i te tata o tāna e parira i te rawir ai te uhipa mawhirar ai i ana. Ai ta te rawaheine e papu i te reo Frani. Nari rāt o te tāne o te ore i te parau i te reo Pretane. Ua pai uma te whaine marite i te whaur o i piti huira te tāne, ma te ani e whahoro i ana i te wahi reira o iai amata i tāna tahir a. Tērā ho e teime, wa tipu te tāne i rutu i to e arati ai ai teit ata. Hutihia te wahine marite i rutu i to e wharepe i reira o iai te mawhirar ahia. Donc, violé, mais de manière extrêmement grave. No te i haavar a mata mua, waf ar ohia te tata i parihia i te rawir a i te i uhipa mawhirar a, e tēnu atu te wahine marite o te i te tino roa mai no te i haavar a. Et donc il était important pour elle de... Mea whau aroa no nai te haume i porine te anei no te he o matai matai te atai mawhera i ana. Ia i te hia e mua te tiripuna i te uhipa i ino i rawehia i ai ana. n'était pas consentante. Te wahi whiwhi roto i te haavar a, aita te tata e parihia i te rawira ai te uhipa mawhirar a, ar i rei te mo parir a. Nōna, aita o iei mawhira i te whaine marite, waf ar i te whaine te tauto iana. E te ata te ie mea whiwhi atu ai te mo aita wir a, e ere o iei te ata prau-prau-rua. Haru atu, miat a e roa tōna huru i te tei atu mo te ata mātauhia i te uhipa mawhirar a. Wa tupu mo i hua te uhipa mawhirar ai te e whaine marite, te wir ai a tua tapapahia i te roa anu te imhana, e te roa tu anan hei, e i whahaman or a ahuru mapa matiti wharitap e a, te utua e riro i te tupa mai, i roto i te e haavar a. E ta ai atu te i haavar a watu atu a te preteni o te whare apu orar hei Antoni Geros i te ho e horor a, moria e te wawahir ahia tōna pre o i puna au ia, o hi pau te i tupu i te mahana toru, pō mahana toru i mairi e nei, te amuir atu o ia, ano te tama ar a nā muri te mo ti aporitita no te mo whenua no patiti wha, roto i tōna pre o wa e iahia tāna matini rorowira, e te atu mo awhata rorowira haaputur a prau, te i papu, te taatu ar au te himo prau api nā tātou, i ni ahua iai tamatone tahua nā tirara a TVNTV News toma a pifa. Te te ato aprona tātou te prau whatur ai te mo tau a tupuna o reia te mo hoho a pēnihia no te whaatiania ni roto i te mo whaiti te rā i rawerau e papature o te iha amohia ia whan o te tata haanihi ia ore ia taore ia tāna mo hua ai te ho e whauwha amoni mai roto mai te tapiho ora au tāna mo taua e mai te mea rai te veinei te i whaanhor ai porine tia nei ai tarai whaahupa mai te hiara tumpro te i hapapuhia mai no tātou e rarahau maha a Seong e o Atena Milkam.
Kaverio Ravelo, tamaiti te gena te atapeni te tui te o François Ravelo, wa wharere tino roa o iai te uhature no te apapu te i papature, te ore e whaahupahiara i te whenua nei. Wa te o mātou i te api in e te mo hoor ai te mo ho a peni ato mātou me tuatāne i te hop e war aeroa hia hau i te ahuru mirioni wharane. Tā mātou e ane nei te teinoa tu a moni ti in e te mo hoor a te veira te papature e apapu nei i te reira ai tā reif a ohipahia. I muri te moha apapur a te uhature pøyo, piti wharef ai titer ai te moho a peni te whari, ia ha mohia te papature in ai te moho a peni a François Ravelo e hohia ananhei, no or ar hei te inot o pufets i o te ani atoa ia hi ohia tara tutu amuni in ai i te moho or a. I rawe e hiana. E papature te i wheruri hia no te mohua ai, ia whan o atoa rātou i tā rātou tuha, i ruto i te e moho or a. Ia hauan ara i te au ahuruta watini wharane te moni ho e mar atoa ia te tuha moni e whahau hia no te opu wheti. I muri i tōna tere i te whenua whrani i oire no pari i te matheti pitita watini piti ahuru mā toru, waha apapurua o Everard Shosua e whaara e a māramarama te opu wheti i ai te fof au te i papature, rawe atoa te i no te whaiti te hei tap o aroha e te whaatura atoa i ai taratu moho a peni. E fof arhei to te i papature, in ha e rawe te i no te mauharahua e api ma te ore e hap oi te parau no te tau, ia ono hia tu te imhana i rutu i tau av ai aure rā matheiti e te teime e whaaru e roa mai o iei te ieo. E hei mei ia te i fof a nat mohua ai. Te winoa rā te man o, te hea te whaatura i roto i te taere, te pap e anei, te himene, e aha te fof a i te mana e veira no te imo rahua, in a i tarato imir a fof a, na te tau e te ture rato e arat ei. Te tei propoto nā tātou wahiti mahuta te morawe hupa te pue pike vani e te au nei te prauhoara no te vani reit whenua nei i roto i tāna puohur a te puohur ahora te punumerar a te hau te whahepo nei ia o paniroa hia te iepu a iau te mo titrotror a rawe hia i te mo hawa warau te mo hupa te a ore i rawe hia i roto i te iepu ai tei tu atini e te hupa i tia e hia i te whea whaapu vanira hawa tui te reira watupu roa te te mo whiwhi roto pui te morawe hupa i mua i te tiripuna mai te amura a hia te iepu ai ta te hoor a vanira i pepe me te hia no te tapi hoor a i te ara. E mai te peo te imi nei o tau i te ho e toro ai roto i te hupa rawa ai, te whaatupu nei te pū no te motoro a o te moana, i te ho e mahana ha maramarama a mai te ahuruma toru tātu i te ahuruma pē no fepuare mua nei. Rau te mo whaanhor ai tarina hia mai te ho e terimata i te pū CMMPF e vei nei i arue, te wahu o te mo pahirawa ai whare ute, e nare rātu a te wahu whaari ai te mo pahira te rei pape e te, i te hior a te hau whenua e tuha a te i o te mara anei to tātou nei whenua, e o te ere nei te rawe hupani e te teimo toro a papu, mai tātu whaatere hau taivini te ai i hapapu, i a Nicola Perez, hurihia mai tona moman o, e Naya Bennett. Il est important pour nous de... Te mea fof anu mātou o ia hau te whaiter ai ei te raur o te moha apipir e vei nei i te pū o te motor o moana. Moha apipir a te ie rawi amuhia e te tea tumo pia o hipar a te hau nui e te hau whenua. Te tumuat o ia rātou e te amai ei i taua mumhana whaiter a. No te rahir au te teime ai tati e moha apipir ai mātou mai te hia. Papu whaatahia te pū o te motor o moana no te whai ai wahau te ahuruma au mataiti. I te nei ra, wa whaat o hia te tei moha apipir a nat mo pia hino te tuarua mai te tuarua no John Dumani i Tarawa e te himatheiti muri nei whan o atoa te tuarua no Opunhou. Également à partir de l'année prochaine au lycée d'Opunhou. E iha e hopu whaahau i te miti ta apuna e whaotir a te i o te ipuharahia i te imhana roto i teo e paraumana te tāwana o ire no puna au ia, Simplicio Lisson, te tumu, ua whati whaahau te whaatoror au te pape hau miti te au hia nei te puwaitama, pape ma aro te wharu e hia rei roto i te tei no te tuha anu vaip opo, e ere atei nei te iwhiwhia tupu ai, a tia ino atuia patuhia te ho e whaatoror a auri api, i muri mai e te whaati a atu ai te i paraumana, opani hia, ia au e tuira atira, e hopu i te miti mai te hotera te moana te atu i te peho no vaipopo e awharoroai i te au.
Te te ato prona tato no te iepo, te whenua nei o Fabien Libizewski ar inui no te hauti prefanu I te au nei, jeu d'échec ia prohia narto I triu frani, no te pitir au tona te reit whenua nei, te opere nei o ia I tona I teit whea prefanu no te whenua nei, e te reato au Fabien I roto I te mowhare hapir a no te whan antai tato mo tamari e hauti nei I te prefanu, Juliano tautu, ni eit moho a mere te ato te mohapapura. Wano ai ana te tera te te roa no te o no te iha uti o ia o te pref anu. I te imhana te te whenua nei o Fabian no te pitir au te teime. Tere no te wharirei te mo tata hauti pere e no te opere atu ai tona I te mo tamari. Wa papu atu arai Fabian te tinei e mea mait ei e mea aravhi atu a te whaia hauti pere. Je vois que les échecs c'est un jeu qui les intéresse. Qui les passionne, il y a beaucoup de... Wai te wau te hauti prefanu e mea aurhena te tata, mea rairua te tata e mea ite te hauti. E ta hauti aturira e ia amohia te ue amui teit ai unei. E peni e, hawhatatai te mo amui teit ano o te ania, no te whātupu te temo tataura. Mea rei te whawhai roa amai roto I te parau no te I hauti o ia hoi te prefanu. E mea he roa te hauti prefanu. E whaohipa o nei te upo, te whirurira. Tanu I te tamari e nari rei te whia pari, e nen he atu e I te e hari I mua. Warau te whanhorai te imhana, e nen he atua oe hautini e te natirara, e no te ture I atua I te oe I te, e nen he oe e hauti, e te mo tata, ati e te onei. Finalement, c'est un jeu qui rassemble tout le monde. I te imhana ua tata I ahuru te reit ata hauti e hauti rei te pere whaan ui te whenua nei. Te tumuia I te awa e mati muri tatou, e te mei te eito numera toru no te au te whenua nei, no te amau te amui teit a no te mau tataura, puira tui o te ania, hiu atu e muri mei, no te whaor a I rotu te tataura, tu aro hei wanui. Trai vai ho tato te prono te prefan uno te whaahitu mai te prono te whaarapu, te whainenene tō rarumat e tāna tataura a ori te heiti competition, no te pitir au te mataheiti rahit hupa api whainene hia mai e te tomi te whaatere ara te hia e perle renvoyer, wahine ori roa e no te hei vai te heiti piti tawatini ahuru maono, watarina hia te ori te heiti competition I te mahana mata mua no mati, te mautatarar a hauatua Jessica Douce. Amui te motata e au nei I te ori teiti te ie te whamata mua o te tatau a ori teiti competition no raromat e rea tei nei o perle roa iaf atupu ei te ie whariri a I mua I te manu iar arhei I te mateiti topa e nei I opua e o ia e whatupu no te pitir au te teimei te ie whanhor a. Ce qui me motive c'est surtout que les gens des raromat Te ture e ia u te hor or a ia I te motata ori no raromat I te teirap a no te tamatamata I tō ratu arawi. No te mea haere I te whenua te heiti e tā pura hamau ar ai hoaia e I te imar e te tā atu ar a te I te teira I man ohia no rato. Le budget, on va dire, sera un petit peu restreint et accessible à tout le monde. Tā e no atu te motuhu a matauhia mai te tāne e te wahine oriroa te tuhu a pupu e pēwhine aureia e pētāne, wa iritihia te tei motuhu a api. On a voulu rajouter... Wa iritihia te tuhu a aparimahu e tata mai te ahuru mapau te matehiti heri tue inia no te tuhu a ono matehiti te atue I te ahuru mahu wa tauihia ia horoahia e piti pēna rato e maiti tau minuti te horoahia ia rato no te whainini mai I ta rato hauti. C'est difficile de faire de l'improvisation. Wa whainini atoahia mai te tei tomi te hi opo a arawihi mai a kohai moana ura te hei ura aureia tuiana brodia tia I te hia tō ratu prau I roto I te ori. Oui, alors les critères de notation, bien sûr, on regarde le Farapo qui aura vraiment 30 points. E hi opoahia te whaarapu e te paoti toru ohuru te nota. Hi o atoahia te prau no te ori e te arain e te tahua. Tau nota te whaatahia no te ahu, wa I te aue e ere te uhipan in e iaf ainene I te ahu ori. Beaucoup de travail par derrière, donc je voulais quand même me remercier et donner aussi des points au costume. No te ie te mei waha apapu te te mod ata ori no teiti e o atoa mei rato I roto I te ie tatou a, vei matara noa te mo tapop or a, te papu e whanhor a te ie whaauei te mo eito I tō rato I te. Traho mai rarumat e revaruana tatu I te whenua wharani no te tei a aina tatu, te pro o Oliana e o Abigail piti tamari no te whenua nei o te I te hia I roto I te hupa paira a popo, te mea inen he pro I te imhana, ho e te hauti nei I roto I te pupu no te oire Plezis Robinson, e te tei no te pupu Strasbourg, te I meirat mo hapapur ahau atua rarahu mahaa.
Te whainene me te nei na ei tō tamahi nei tō rawa tino, ma te papua toara e whaau rawa in ei te taua hautira, ai tara te reira e whaatupura i te whi i roto puia rawa, inha rawa tō piti atoa e nau tamahi nei tumu te ie, no te whenua nei. Ua ua i tira heit i te atu te teit ata no te whenua, e hapuer a te reira iau, trati man ono te tuaru. Te o te oroa vau, no atua e ita maua e mātou, e tanura e prau e ta amur a to tātou. Ini ei te taua, wa whai tēnā pupu e piti i tō rawa arawihi, ai te hoaf ahau, ta eri me titei, whahau atu titei, ho e noa awei a ume te pupu inia, ia noa a tere. I tō uman o i matrai hoa vau mai te atira o te ie pupu i te mea toa mea maoro vau i te hautira ai roto puia rātou. E te whaitu tōne iau i tō uma hoa hauti, ia mar a te whaitu. Hono matheiti tō Abigail hauti noar ai roto i te pupu no Strasbourg, ini ai te ar atira no te pupu, ti tauhi ai a vi te mof ainener a, hap ariat o e te whirurir a, inha ho e wha te ie, e tia i meira, i mua. Te praunoara tō umau hoa hauiti, e te ataf a atata noa vau e nā te reira atua e whaitoitoi a rātou. Noa tu e ua pau mei te pupua Abigail i mua e te pupua Oliana, ua vei noa te mata ata-ata, te papua tu e te aturir a iao i rutu i te heiva tuarunui no te pair a popo i te whenua wharani. Tra. Mohoho au te tawirihia mei tō mato mohoa papa evi ai Paris, Valentin Lefebvre o Wallis Glaze. Traho mana te at opre whahopero i te evi a pro apina tato, roto ma te imiti tato vi anar tuitro frani, roti hi mai treira e ate na milka, mai pio te tama ara oto, mai te e tau tōna tamar a wharirea tato anan hipo, te arohai arhei, parhei e iorana. E haa pururuhia te evi a, ini a i te tahua natirara a Tino TV.